Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, of course, I'm today like Ben Mayengani, the president, man. AKA Mahlasela. Yeah, so it 25th of December, no fika nhlamana na mina guys. President Mayengani, of course, ifika yi tsala ku danko ya ka million. Loko ku tlanga phone kuma ku tsale ku magic. I didn't even see this coming. So you need to verify ta make sure you check out on Spotify and stuff like that. Well, as you can see, look at YouTube if you can get the projects. Just why got why verify. So as you can see, Hlasela already I reporting already sa I reach 500,000. So if you check out if you come na magic na yona as you can see kwalano na yona say reach 500,000. Tani swi mi swi vona kwalano so hi nga vula tani ku congratulations to Benin president i matimu guys swin'wana i matimu ha swi hundla ka ndzumba like a tshama swi humelela before leswi online a tshama swi humelela before and very ani ma swi tiva ku ndzumba hi wona like wu hi representaka like a gaza la for now and overall yona I mean Ben Mayengani by far for now yena the biggest artist and stuff like that so hi nga vula tani congratulations to him to tala guys tibuku terini vo malwela as you can see over 200,000 va ku fanifina over 200,000 no mene ile ka 200,000 guys number leta chavisa ku ri kahle loko munhu u la ku tshama hansi langutisa you will see ku number leta chavisa swinene as you can see kwalano mahanyelo over 200,000 to tala like ku sala only like 1 to 3 tracks ntsena to ti nga za ti hundza 100,000 and ta hundza ku nga ri khari ku nga leya a Joni mali ya xava na baby to ti nga shota to ti nga fika ka 100,000 loko mina I vhete of course nghenela ka Spotify na lava as you can see kwalani le ka Spotify my vona project yaleyo yo tsorini ku Mahlasela so I went number so fika hi cheka hi fika ku malwela hala wa ile ka 279,000 views 581 as you can see kwalano hi hindza hi ku Mahlasela na hala xi le ka 463,316 so it's crazy guys number ti le ku chaviseni swinene ti le ku chaviseni swinene a hi veni ki ya hansi a ni nga za ni yisa ngopfu hansi a hi tlikini ngoma yin'we hi kota ku ya hansi okay as you can see loko fika hi cheka ku fanifile wena ile ka 286,072 views as you can see kwalano guys album yi le ku kumeka ti-views to chavisa swinene magic yi le ka 428,000 kwalano as you can see kwalano swi nga ha fambi kahle ya as you can see kwalano so our project yi le ku beni swinene ti-views ti le ku chaviseni tani swi mi swi vona va menemene ti le ka 200,000 as you can see mahanyelo over almost 300,000 swi ku ti-views loko tin'wana ti fika ti hambana mona mhaka leyi tin'wana ti fika ti interchange somehow and loko kha ni cheka na ku a ni yi vonanga leyi nga lower than 100,000 hala ka Spotify ma swi fika swi ku va na ti-changes nyana a little bit ma vona mhaka leyi there is a slight difference ma swona hala hinkwato le ka over 100,000 as you can see kona so nga vula tani wow congratulations to Benin president yi tirheni swinene i mhaka kahle album guys swin'wana kahle a swa ha zi swa ha ni the arguments ku hi yona album of the year ku ri kahle swin'wana a swi swa halaku ka hayiwa hala na hala and whether you like something or not guys a hi fike ni yima na ti-facts hi yona album of the year ka ndzumba no doubt kahle in all categories hambi ni languta ka ndzumba a ni voni ku ku na album leyi yi nga caca le in terms of numbers like album yeah in overall yana the best project I've seen sweswo guys ha swi hundla hi leswo loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe no Moses ni ya tshivela ndirho mamazala veri mati mo ka ma nga virisiwangi hi ndzilu a va malavi se ni fanele ni tshivela ndzilu sweswi ku mamazala va ta kota ku va va hlamba so kosi va ra makoti